Sevuliwe inyuvesi yakuleli ngemva yokuthi ke ivalwe kwesikhashana. Mapalane wale nyuvesi Dr. Salebona Simelana uthi ke tindvo tichubeka ngalokwetayelekile njengoba bachubeka netifundo tabo bafunzi. Simelana uyakhuluma ke nakachaza ngalesinqumo sekuvulwa kwale nyuvesi. Benyuvesi yakuleli bavete tikhalo tabo letiphathelene nenhlala kahle yabo. Lokho ke kwaholela ekuthenini kube nemsindvo emavikini lengcile. Lokwenda ukuthi le nyuvesi ivale kwesikhashana. Libandla leSenate libambeke umhlangano ngempelasonto lapho linqume ukuthi ivule le nyuvesi. Dr. Salebona Simelane longumabhalane wale nyuvesi uthi bafunzi babuyele etindzaweni tabo tekufundzela. Kuseke ngalesibili kuleliviki leliphelile mhla ka-11 kwathathwa ke lesinqumo yathathwa ngiyo iSenate ukuthi cha sale babuya batofunza labafunzi kuleliviki leliphelile empeleni ngale calendar yethu e-university beku yi-midterm break kusho ukuthi vele bekumele kubebede lama lectures. So ke emva kwale midterm break kusho ukuthi nje kucala namuhla so ababuye emaklasini bachubeke bafunze kuyiwe phambili. Kwanyalo ke sibona sicha ingathi kusachubeka kahle nisiyethemba nebakithi ukuthi bafunzi batawubona bumgcoka balokhu bafunze. Akusho ukuthi bulukhuni abukho bukhona. Futhi akusho ukuthi abubonakali buyabonakala kodwa nje lo bengaba kuhle kusibacinisele bafunze. Dr. Salebona Simelana uceleke bafunzi ukuthi bachubeke nekubambisana nale nyuvesi ekuthenini bachubeke netifundo tabo. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu Mathapha.